Strait of Hormuz Battle, urugamba rwo mu bunigo bwa Hormuz, ni rumwe mu ngamba zari zitezwe cyane mu ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanije na Israel. Imwe mu mpamvu ituma rugarukaho cyane nuko ari rwo rugamba rwonyine Iran yizeye gutsinda 100%, ndetse abasesenguzi benshi bagahuriza ku kuba ari ibintu bishoboka. Muri rusange, guhera ku munsi wa 11 w'intambara nibwo Iran yahagurukije misile karahabutaka zikomeye kurusha izindi zose zakoreshejwe muri urugamba rw'ubunigo bwa Hormuz. Muri Amerika naho haturutse indi nkuru iri muri raporo z'ubutasi ivuga yuko Iran yamaze gutangiza ingamba z'ubwirinzi zo gufunga inzira y'ubunigo bwa Hormuz, Strait of Hormuz. Ingamba zashyizweho ngo ni z'urwego rwa nyuma, urwo mu gisirikare bita Gauntlet. Ni ijambo rikoreshwa hano hari hasanzwe ari nyabagendwa, noneho hagashyirwaho igisa n'icyobo cy'urupfu ku buryo hageze wese arebana n'urwo rupfu mu maso rukamutwara cyangwa se rukamuhahamura. Amerika yari yarashatse kuburiza muri urwo rugamba, isa n'isenyamato 17 yose y'igisirikare cya Iran, ariko CIA ivuga yuko ingabo z'impinduramatwara n'amato yazo bafite hagati ya 80 na 90% by'imbaraga zo mu mazi. Kimwe mu bikubiye mu ngamba za Iran ni ibyitwa sea mines cyangwa mine zo mu mazi. Iran ifite izikora mu buryo bw'amayobera, aho imwe ishobora gusandaza ubwato bunini cyane bugafatwa n'inkongi y'umuriro mbere y'uko borohama nk'ibuye. Urebye neza, uru ni rwo rugamba ruhambaye cyane kandi ruhangayikishije isi, kubera ko ikizaruvamo nicyo kizagena ingaruka nyazo z'iyi ntambara ku bukungu bw'isi. Trump yamaze kurahirira gutsinda uru rugamba akanarangiza intambara bya burundu, ariko abasirikare bakuru bamugiriye inama yo kwitonda kubera ko bigiye kuba bidasaba indege z'intambara cyangwa se ibisasu karahabutaka, ahubwo ngo birasaba kudahubuka rimwe na rimwe no kwemera gutsindwa mbere yo guhomba byinshi. Urugamba rw'ubunigo bwa Hormuz mu by'ukuri rwatangiye rute? Rurimo ruragana hehe? Kandi ubukungu bw'isi burenda kujya mu gihe urugamba rwagenda uko Iran bibyifuza? Strait of Hormuz cyangwa ubunigo bwa Hormuz ni imwe mu nzira zo mu mazi z'ingenzi cyane ku isi, by'umwihariko mu bijyanye n'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Iyi nzira iri hagati ya Iran ku ruhande rumwe, mu gihe ku rundi ruhande hari Oman na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ibindi bihugu. Ni inzira ihuza inyanja yo mu kigobe cya Perse n'inyanja y'Abahinde. Mu yandi magambo, iyo niyo nzira y'amato ava mu bihugu byo mu gace k'ikigobe bikungahaye cyane kuri peteroli ajya ku masoko mpuzamahanga hirya no hino ku isi. Kuba Iran ivuga yuko yiyemeje gufunga iyo nzira yo mu mazi hari aho bitera urujijo. Mu gusobanura izo ngamba neza, turahera ku miterere y'aka gace. Strait of Hormuz cyangwa se ubunigo bwa Hormuz ni inzira ifite ubugari butari bunini cyane, ni ahantu hato cyane ugereranyije n'umubare w'amato agomba kuhanyura. Mu gice cyaho gito cyane hari ubugari bwa kilometero 55. Ni urugendo rwo kuva rwagati mu mujyi wa Kigali ukagera nibura i Muhanga cyangwa ukarengaho gatoya, naho ahanini hangana na kilometero 95. Nibuze iby'amazi urumva ko ahantu ntabwo ari hanini cyane, ariko nanone nta nubwo hose hujuje ibisabwa ngo amato manini abashe kuhanyura. Mu mazi nawe usanga hari inzira z'umwihariko dushobora kugeranya n'imihanda y'imodoka. Izi nzira zitwa shipping lines, ni inzira zemewe kandi zateguwe neza. Izi nzira zishyirwaho kugira ngo zifashe amato kugenda mu buryo butekanye butunganye, hirindwa yuko amato agongana cyangwa habeho akavuyo mu nyanja. Ahantu hanyura amato menshi, shipping lines, hashyirwaho kugira ngo bigabanye impanuka. Amato agenda mu byerekezo bitandukanye abagomba gukurikiza inzira zateguwe neza, imwe ikoreshwa n'amato ajya mu cyerekezo runaka, indi gakoreshwa n'ava muri icyo cyerekezo. Bituma amato atagongana kandi bikoroshya gahunda zo kugenzura urujya n'uruza mu bwikorezi bwo mu mazi. Ibyitwa rero shipping lines, izi nzira nyine zemezwa hashingiwe ku bintu bitandukanye, birimo nk'ubujyakuzimu bw'amazi, ubugari bw'inyanja, umutekano w'aho amato ashobora kunyura n'ibindi. Inzobere mu by'inyanja n'ubwikorezi bwo mu mazi zibanza gusesengura neza aho amato ashobora kunyura mu mutekano usesuye, zikagena inzira zikwiriye gukoreshwa, arizo bita shipping lanes. Umuntu utwaye ubwato, captain, agendana igishushanyo cy'izo nzira ku makarita y'inyanja, bizwi nka nautical chart. Gukoresha ikarita nabi ushobora gukora impanuka irimo kugongana n'ubundi bwato, kimwe no kunyura ahantu hari ubujyakuzimu budakabije, kandi nabyo byatuma ugonga indiba y'inyanja cyangwa se ibindi bintu runaka nk'amabuye n'urubura. Ibyo byaba ari nko gucisha imodoka ahantu harambuye no mu byatsi hadaciye umuhanda. Ushobora kwisanga mu kinogo runaka cyangwa se ukagonga ikintu utabonye kiri rwagati mu byatsi.
nubwo amazi yo mu bunigo bwa Hormuz afite ubugari buhagije, ariko nanone ibindi bisabwa kugira ngo shipping lines zuzure byo biri ahantu hato cyane. Icy'ingenzi gituma izi nzira zihinduka ntoya cyane ni ubwinshi bw'amata ahanyura. Ikibazo cy'aha hantu ni uko ahanini hadafite ubujyakuzimu buhagije. Amato atwara peteroli cyangwa ibicuruzwa byinshi aba ari manini cyane, usanga afite ibice birebire munsi y'amazi, ahubwo biruta n'ibiri hejuru imusozi bigenda hejuru ku mazi bigaragara. Muri bwa bugari bunini dufite dusigaranye ubutoya bufite ubujyakuzimu buhagije. Ni gute rero Iran ishobora gufunga inzira mu by'ukuri ku buryo amato y'ubucuruzi ashobora gutangira kubura ukuntu ahanyura? Nk'uko bigenda mu muhanda usanzwe, hari icyerekezo cyo kugenda no kugaruka. Iyo amato avuye aho ariho hose ku isi ari kujya mu kigobe, akoresha igice cy'inzira kiri ku ruhande rwa Iran. Noneho mu gutaha avuye kwikorera peteroli, mbese yikoreye ibikomoka kuri peteroli byose, nibwo akoresha uruhande rwegereye Oman na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amazi yujuje ibisabwa byo kunyuramo n'amato y'ubucuruzi afite ubugari bwa kilometero 3 zonyine. Mu buryo bw'amategeko mpuzamahanga, shipping lanes n'amazi mpuzamahanga ntabwo ari aya Iran cyangwa Oman cyangwa Emirati. Oya, kuva muri aya mazi akoreshwa n'amato mpuzamahanga ugana mu mazi agenzurwa na buri gihugu, harimo akarere kitwa buffer zone. Mu by'ukuri nta nyirako kagira, kubera ko ako ngako kakagira ubugari bwa kilometero 3. Ntihemerewe kugezwamo amato y'intambara y'igihugu na kimwe muri ibi ngibi. Ibi ngibi noneho bituganisha ku ngingo ya 3 yitwa umutekano igenderwaho mu kugena shipping lanes. Hagenzurwa bishingiye ku mategeko mpuzamahanga. Ayo ngayo yitwa International Maritime Law, yashyiriweho umukono n'umuryango w'abibumbye mu cyiciro cya United Nations Convention of the Law of the Sea, amategeko mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye agenga amazi. Hashingiwe kuri aya mategeko, Iran ntiyemerewe gufunga inzira mu by'ukuri. Bityo rero amahanga yemerewe kurasa kuri Iran cyangwa se undi uwo ari we wese wabangamira ubwikorezi muri aya mazi mpuzamahanga. Ubwo tugeze ahangaha, ibyo Iran ikorera bikoresha imbaraga ntabwo ari ubwumvikane cyangwa se kubera ko ibyemerewe. Kugera ubu ngubu ingabo za Iran nizo zifite imbaraga nyinshi cyane muri aya mazi, ariko hafi aho ngaho hari umutwe w'ingabo zidasanzwe z'abanyamerika zitwa US Navy Fifth Fleet, itsinda ry'amato rigari rifite icyicaro muri Bahrain rigenzura aya mato. Aba banyamerika nibo usanga bagerageza gutangatanga no gusenya imbaraga za Iran kugira ngo itigarurira aka gace, mu gihe Iran bo banzuye yuko bagomba gufunga iyi nzira y'amazi byanze bikunze. Icyakora ubutoya bw'iyi shipping lanes, ni ukuvuga inzira y'amazi y'ubwato, bituma Iran yoroherwa no kuhagenzura no kumenya buri ngendo zose zihakorewe. Amerika na Israel bajya gutangira intambara bari babizi neza yuko Iran izashyiraho ingamba zo gufunga Strait of Hormuz. N'ikimenyimenyi ku munsi wa 3 w'intambara, Donald Trump yatangaje yuko igihugu cye cyiteguye kohereza amato y'intambara kugira ngo ajye aherekeza amato y'ubucuruzi n'andi yose atwara peteroli ahanyura. Yabivuze amaze kubona ukuntu ibintu byagiye ku yindi ntera. Mu magambo ye avugira kuri Truth Social ati, nibibana ngombwa ingabo z'abanyamerika zirwanira mu mazi zizajya ziherekeza amato atwara ibikomoka kuri peteroli, zitange n'umutekano muri Strait of Hormuz. Nta kindi kintu tuzitaho uretse gushimangira umutekano n'ubwisanzure mu nzira inyuzwamo ingufu zitanga ubuzima ku isi. Mu bihe by'intambara cyangwa impagarara za gisirikare, amato y'ubucuruzi ashobora kwibasirwa n'imitego y'ibisasu byo mu mazi bizwi nka sea mines, kongeraho misile n'indege zitagira abapilote cyangwa drone, cyangwa se ubwato butoya bwihuta ariko budatwarwa n'abakapiteni, nabwo babwita sea drones. Ni ubwato bushobora kugaba ibitero ahantu hatandukanye. Ibyo bintu byose Iran irabifite kandi ishobora kubikoresha igihe ibishakiye, ndetse yaratangiye. Icy'amato y'intambara akora muri izo ngendo ni ugutanga ubwirinzi ku mato y'ubucuruzi. Icyakora aya magambo ya Bwana Trump ntabwo yakuyeho ubwoba bw'abayobozi b'ibigo bikora ubwikorezi n'ubucuruzi bwa peteroli bunyura muri iyi nzira. Abenshi bahise bategeka amato yabo gusubira inyuma, bagatekereza yuko igihe intambara izarangirira aribwo bakongera gusubukura ubucuruzi. Cyakora nanone hari abizera yuko Amerika ishoboye byose mu kurinda aya mato. Bahisemo kohereza ubwato bwabo nk'ibisanzwe mu gihe bazaba baherekejwe n'ingabo z'abanyamerika za US Navy. Nubwo Trump yatangaje iyi gahunda, abayobozi bamwe mu nzego za gisirikare n'inzobere mu by'umutekano wo mu mazi bavuga yuko aya ari amareshya mugeni gusa, ndetse ko ari amagambo adafite mu by'ukuri ikindi cyakurikiye, ngo nta kintu Trump yashyira mu bikorwa kugira ngo arinde aya mazi y'ubunigo bwa Hormuz. Ni nako Reuters yabyanditse. Mu by'ukuri ngo Iran ifite ubushobozi bwose bwo gukoresha za mine zo mu mazi ziri ku rwego rwo guhagarika menshi muri aya mato, harimo n'intambara ubwayo. Uko bigoye kose, Amerika niyo igomba gushaka umuti kubera yuko ariyo yateje ikibazo. Ingaruka zo gufunga ubunigo bwa Hormuz
zigomba kugera ku bafatanyabikorwa b'Amerika kurusha kuri Amerika ubwayo. Ingaruka ya mbere kandi ikomeye cyane ni izamuka rikabije ry'ibiciro bya peteroli ku isi. Buri munsi amamiliyoni menshi y'utugunguru twa peteroli yavaga mu bihugu nka Arabia Saudite, Iraq, Kuwait, Qatar n'ahandi ikanyura muri Strait of Hormuz ijya ku masoko mpuzamahanga. 20% bya peteroli yose ikoreshwa ku isi inyura muri iyi nzira. Kuyifunga bitera ibura ry'ingufu, hanyuma abacuruzi ku masoko mpuzamahanga bagatangira kuzamura ibiciro bya peteroli. Uretse abakeneye peteroli bayibura, hari n'abayicungiraho nk'isoko y'ubukungu, cyane cyane ibihugu byo mu kigobe by'umwihariko muri iyi minsi biri gukoresha amafaranga menshi mu bwirinzi bw'ikirere. Uko ni ku biciro by'ibicuruzwa byinshi nabyo bigenda bizamuka, harimo ibijyanye n'ikiguzi cy'ubwikorezi, amashanyarazi, ibikorwa by'inganda n'ibindi. Ibi ngibi byatumye habaho izamuka ry'ibiciro ku masoko mpuzamahanga cyangwa inflation, ndetse n'igabanuka ry'ibikorwa by'ubukungu mu bihugu byinshi. Muri iki gihe iyi nzira ifunzwe, ubwikorezi bwo mu nyanja bwarahungabanye, amato arahagarara, andi ahindura inzira, kongeraho igihe n'ikiguzi byatwaraga kugira ngo ibicuruzwa bigere ahantu bigiye. Mu buryo bw'umutekano, gufunga iyi nzira ni impamvu y'urundi rugamba rushya, harimo amakimbirane hagati y'ibihugu byose byo mu karere cyangwa se n'ibindi bishya byakwiyongeramo bishobora kuza mu ntambara byitwaje gusa yuko bije gucunga umutekano mu mazi mpuzamahanga. Ni ibintu byatuma intambara igomba kumara igihe kirekire, kandi uko byagenda kose ibiciro bizaba byaramaze gutumbagira. Mu gihe Strait of Hormuz, ni ukuvuga ubunigo bwa Hormuz, bagatinda gufungurwa cyangwa se kwinyuramo bigahinduka ingorabahizi, ibihugu byinshi bishobora gutakaza amafaranga yaturukaga mu bucuruzi bwa peteroli, bikagira ingaruka ku bukungu bw'isi no ku ngengo y'imari ya leta zabyo. Izo ngaruka n'izindi tutavuze nizo Iran ishaka gukoresha nk'intwaro y'igitutu ituma abatinya ingaruka bashyira igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagahagarika intambara byihuse. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa gatatu, CNN yasohoye inkuru igira iti Iran begins laying mines in Strait of Hormuz, source says. Irani yatangiye gutega mine mu nzira y'ubunigo bwa Hormuz, niko bari bahawe amakuru. Ni inkuru banditse bashingiye cyane ku makuru ari muri raporo z'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagaragaje yuko Iran yatangiye gushyira mu bikorwa umugambi wayo mugari wo gufunga inzira ya Hormuz hakoreshejwe uburyo bwa sea mines. Izo raporo zivuga yuko ibisasu bya Iran biri gutegwa muri aya mazi, kandi ngo ni byinshi ku rwego byahita bifunga inzira yose ako kanya. Gusa ngo no mu nzira bisanzwe naho mine zitari, hari indi mitego ishobora kwangiza. Inzobere mu bya gisirikare zivuga yuko iki gikorwa cya Iran gishobora kuba intangiriro y'umushinga munini. Iyi nkuru isobanura ko Iran ifite utwato duto twinshi hamwe n'ibindi bikoresho byihariye byo gushyira izi mine mu mazi. Kugera uyu munsi, intwaro za Iran zo muri iki cyiciro ziracyahari hafi ya zose, kubera ko bagifite hagati ya 80 na 90% by'ubushobozi Iran yari isanganywe. Hagendewe kuri ibyo rero, Iran yakoresha igihe gito cyane mu kuba amaze kuza zira mine zose muri ariya mazi, igakora igisa nka bariyeri cyangwa urukuta rutanyurwamo n'ubwato busanzwe. Abashinzwe gufunga aya mazi nabo n'abasirikare b'umutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps, ni nacyo gisirikare gishinzwe cyane ibikorwa byo kurinda inyungu z'iki gihugu mu mazi yose mu kigobe. Igisirikare cy'impinduramatwara gifite amato menshi cyane kandi yihuta, ashobora gutwara ibisasu byo mu mazi akabishyira ahantu runaka mu buryo bwihuse. Uretse izo mine, Iran ishobora no gukoresha amato arimo ibisasu byinshi cyangwa se ibikoresho bya misile biba ku nkombe z'inyanja, bikaba byakurikirana ubwato bugerageza kunyura muri aya mazi cyangwa se muri izi nzira mpuzamahanga. Ibi byose byashyizwe hamwe bikora ikintu inzobere mu bya gisirikare zise gauntlet. Gauntlet ni ijambo risobanura uburyo bwo gushyiraho uruhererekane rw'ingamba z'ubwirinzi cyangwa se z'ibitero bigamije gutuma ahantu runaka hataba nyabagendwa cyangwa ushatse kwanyura aba yiyemeje gukina n'urupfu cyangwa guhangana narwo. Mu mateka y'igisirikare, ijambo gauntlet ryakoreshwaga mu gusobanura uburyo bwo gutuma umuntu yanyura hagati y'abantu benshi agatambuka bari kumukubita cyangwa bamugabaho ibitero, ariko akoresha uburyo agomba kwihuta yirwanaho. Birumvikana rero yuko ushobora kuhagwa utararangiza gutambuka muri iyo nzira y'abantu benshi bagukubita. Iyo inzobere zivuze ko igihugu runaka cyashyizeho gauntlet mu nyanja, ziba zishatse kuvuga bariyeri ntarengwa. Mu mazi, izi bariyeri zikunze kuba zigizwe na mine ziri mu mazi, utwato duto twihuta cyane, na misile zishobora guhagurukira mu mazi cyangwa se ku butaka. Gushyira izi ngamba mu nzira y'amazi ya Strait of Hormuz birihariye cyane kandi biroroshye cyane, kubera ko shipping lines ni ntoya kandi inyuramo amato menshi cyane. Ni nako twabibonye. Iran ikisabwa no gutega ibisasu ahantu hatari hanini.
ubundi amato agatangira guturagurika no gusandara cyangwa se kwangirika ku rwego runaka. Gutega izi mine biroroshye kurusha kuzisenya cyangwa kuzikuraho. Amato atwara ibikomoka kuri peteroli agirwaho ingaruka n'izi mine cyane kubera ko ashobora gufatwa n'umuriro mu buryo bworoshye. Wibuka yuko atwaye peteroli. Sea mines ni ibisasu byakorewe guturitsa ubwato iyo bubigezeho cyangwa bunyuze hafi aho ngaho. Ni imwe mu ntwaro zikoreshwa cyane mu ntambara zo mu mazi kubera yuko zishobora guhungabanya ubwikorezi bw'amato mu buryo bworoshye kandi ntabwo zikenera abasirikare benshi bazikoresha. Mu mateka y'intambara zo mu nyanja, sea mines zikoreshwa mu gufunga inzira z'ingenzi cyane mu kurinda inkombe z'ibihugu n'ibindi. Icyo zitandukaniyeho n'izindi ntwaro nuko zishobora gushyirwa mu mazi zikahamara igihe kirekire cyane zitegereje ubwato buzahanyura. Sea mines zitegwa mu mazi mu buryo butandukanye bitewe n'ubwoko bwazo. Hari mine usanga zifashwe ku migozi zihambira ku butaka bwo mu nyanja, moored mines, ku buryo ziba zireremba ku rwego runaka zigategereza ubwato bugiye gutambuka. Hari izindi zishyirwa hasi ku butaka bwo mu nyanja, bottom mines, zikoresha ikoranabuhanga rizifasha kumenya ihinduka ry'ijwi, igitutu cy'amazi cyangwa imbaraga z'icyuma zituruka ku bwato bunini, hanyuma mine ikazamuka igasatura ubwato. Izo mine zose zishobora gushyirwa mu mazi hakoreshejwe ubwato bw'intambara, indege za gisirikare, amato agendera munsi y'amazi cyangwa amato matoya yihuta ashobora kuzijyana buhoro buhoro. Iyo ubwato bunyuze hafi y'izi mine ziturika bitewe n'uburyo zikozwe. Hari mine zitwa contact mines ziturika iyo ubwato buzikozeho cyangwa se ikindi kintu gihuye n'izi mine. Hari n'izitwa influence mines ziturika iyo zimenya impinduka zitewe n'ubwato, harimo nko kwiyongera k'umuvuduko w'amazi, urusaku rwa moteri cyangwa ingufu z'icyuma cy'ubwato n'ibindi. Iyo izi mine zituritse zishobora gusohora ingufu zikomeye cyane ziturikira mu mazi zigacukura umwobo munini cyane mu bwato cyangwa se zigasenya ibice binini by'ubu bwato. Kubera imbaraga ziturikana, ubwato bushobora gucikamo ibice byinshi cyangwa bukarengerwa n'amazi vuba na bwangu bigatuma burohama. Mine imwe ishobora guturika ikangiza igice kinini cy'ubwato bunini, cyane cyane mu giturikiye hafi ya moteri y'ubwato. Mu mazi igitutu cy'iturikwa gikwirakwira vuba na bwangu kurusha uko byagenda ku butaka. Ibi bintu bituma ingaruka z'iturika ziba nini cyane. Niyo mpamvu mine yo mu mazi imwe ishobora guhagarika urugendo rw'ubwato bunini cyane cyangwa se ikabusenya ku buryo budashobora kongera gukora. Gukuraho cyangwa gutegura izi mine ni igikorwa kigoye cyane, bisaba ibikoresho byihariye bizwi nka mine countermeasure operations. Bikorwa n'amato yihariye afite ubushobozi bwo gushakisha akoresheje ikoranabuhanga ryitwa sonar n'ibindi bikoresho byo kumenya neza ahantu izi mine ziri munsi y'amazi. Mu gihe bamaze kumenya neza ahantu mine iri, ishobora gukurwaho n'abasirikare b'abahanga mu gutegura ibisasu cyangwa se robo zo mu mazi mu rwego rwo kwirinda yuko hari abantu zahitana. Ikindi kibazo ahubwo nuko ibi bikorwa bishobora gufata igihe kirekire cyane. Ibi nibyo bituma sea mines zifatwa nk'intwaro zifite imbaraga mu guhagarika ubwikorezi mu mazi, kubera ko nubwo zaba ari nkeya cyane zishobora gutuma amato atinya kongera kunyura muri ako gace. Minisitiri w'ingabo muri Amerika bahise Minisiteri y'Intambara ubundi, Pete Hegseth, yaraherutse gutangaza yuko ku mabwiriza ya Perezida Trump ingabo z'Abanyamerika ziri muri kariya karere zatangiye ibikorwa byo kurwanya amato ya Irani ashobora gukoreshwa mu gushyira mine mu mazi. Ibyo bikorwa byagize ingaruka zikomeye cyane, ndetse hari amakuru avuga yuko basenye amato menshi ya Irani yari hafi ya Strait of Hormuz, harimo n'amato agera kuri 17 yashoboraga gushyira izo mine mu mazi. Gusa Irani nayo ngo nta kibazo na gito yagize kuri ibi bikorwa kubera ko yamaze kwizera amayeri yayo n'umutekano wabo wari umaze igihe kirekire cyane ucungwa. Kubera iyo mpamvu inzobere zimwe zatangiye kuvuga yuko iyi nzira ishobora kugereranywa n'ahantu hateye ubwoba kurusha ahandi ku isi, nko mu kibaya cy'urupfu, Death Valley, cyangwa muri Triangle de Bermude. Irani uyu munsi tuvugana niyo yonyine ifite urufunguzo rw'imigendekere myiza cyangwa mibi ya Strait of Hormuz. Amerika izisanga idashobora gutambutsa amato kimwe n'abafatanyabikorwa bayo bose muri kariya gace. Mbifurije ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.